kering saja nih. Aduh, jangan pekasih nih. Tuh kalau ngadep nih Gen. Aduh, mana apa ini? Gagal ini panennya. Aduh, kering saja nih. Jangan pekasih nih ini. Aduh, gagal subak, gagal panen nih. Kalau ngadep nih Gen, tiang. Aduh. Lihat semana apa ini? Aduh, kengkeng nih. Kengkeng ngumik ulang tuni nih. Ini kering saja. Itu di ngaca ngumik wae. Kering saja anggung ini Pak. Ini kalau ngadap ini. Gimana? Dijumpa ke sini ini subaknya gagal ini panennya gagal. Pokoknya cangkal ngadap. Woi, halo aja Ci nak ngadap warisan Ci. Nih leluhur ngeliatannya nih. Singkai ngawek do pokoknya mangseng tadi warisan leluhur ngawek Ci ngadap. Warisan telah leluhur dengan menjisono Ci. Hah? Aduh singkai to. Maksudnya padi nih kalau ngadap. Hah? Sorry. Pelek. Wak menyamo jak dua. Ngiring lestarian jadi warisan leluhur. Oh, ingat Tuh ngadap tanah. Ngiring lestarian pertanian di Bali. Hei. Mantap.